apiko matioga paya malwanda Big Ben Mwichio koro kwa mondo miyo beda kicha eseche magiriembo mondo migiduok chien monja mayudogi e kinde ka kinde. Maoyange kode jang'ad rieko mar joriemb apiko e kaunti ma Vihiga Maurice Osanya maolero ni jomaundu moko chano chulo kuoro ne jo bodaboda moko manokonyo bila e timo pedha ma jokwoye moko mane omaki e gwenge ma Ebutongoi. Jalup Commissioner ma Emuhaya Chuk Masua oyango ni achicha bich osemaki kaluwore kod monj machielo manotim gi jomaundu moko ka osingo ni nonro pod dhi nyime. Vile sio members, lakini visanga ambazo inapata bodaboda inapakwa matope. Kwa hivyo hivi karibuni kuna vijana ambao wameshikwa pale Central Bunyore Butindi, na bodaboda na security ya bodaboda ndio ilifanya juhudi ikashika vijana. Lakini katika pia uchunguzi wetu tumepata kwamba officers wa serikali, especially administration, na mimi nasema assistant chief wa hiyo area anajua haya mambo na hataki kuleta kwa idara ambazo zinahusika ndio asaidike vijana tolewe kwa area yake, kwa sababu anawajua. Vijana walipatikana na sare za serikali na silaha butu mingi sana. Ingawaje wameshikwa, pia tuna wasiwasi kwa sababu baada ya kushikwa after 2 days pia kuna kijana ameumizwa vibaya sana. Sasa kwa hospitali amekatwa mikono, miguu na kichwa.